Yeni. Llaqtamasiykuna ripukunaykuram chayaramun. Ñañallay enma ichaqa amalaq ripukuskaspaya willaykamuwayku kay watuchichay tapurimusqaymanta. Ñañalla Yeni, watu chiquija karja yana wayhacha chia ukucha au. Ari ñañay, imataq kanman? Yahan chayja ñañay igu kachkan au. Ari ñañallay, chay haya riki achaykamunki, chay riki igum riki llaqtamasiykuna miski igos ninchik riki. Añallao ya ñañay, ñuqaqam ancha tam igutaqa mikullani mahipi tariruspaypas ñañay ñuqaqa suwakuruymanpasmi. Ari ñañayenma, chaynamiki llaqtamasiykuna kay haya kay ripukunayku ura chayaramunña kunan hariki dihayku sakikuya hawan programa kama. Kunan punchawmi hamkunapaq rimarimura ñañaykichik panikichik Yeni Bellido Bejar, comunicadora indígena quechua kay Huamanga llaqtamanta hamkunallama allinlla